ngayinyeganyeze ureko wamucika ikurure cyane. Ngira umuntu muri Kongo tugeze mu gihe cyo gutunga amavuta y'umwuka we. Niyo azatuma ucika ibiguteye ubwoba, niyo azatuma abagufite bakurekura. Tugiye gusenga umupfumu ugufite akurekure, abarozi bagufite bakurekure, abanyamahanga bakurekure. Bagomba kurekura amasezerano yawe. Komeza umufate ishikanuza ureke umucika. Ntabwo bishoboka uko yabigenza kose ntibivamo. Shiramo imbaraga urebe ko bivamo. Kubera icyo atamucika uyu amurusha iki? Isigaye amavuta sasa. Ngayishikanuza aramurekuye mu izina ryande. Umva, uyu mugoroba Imana igiye kuguha amavuta. Ibyari bigufite bikurekure, ibyafashe akazi kawe bikarekure. Imana igiye kuguha amavuta. Hari amavuta y'umwuka wera. Haguruka utere haleluya. Oya ongera umufate urebe. Kurura. Ngiriwa muntu muri kumwe we, iyo ufite amavuta ibintu byose birakurekura. Ibintu byose birakurekura. Abarozi barakurekura, abapfumu barakurekura, abakwanga barakurekura. Tera haleluya. Mbarizo muntu muri kumwe ngo ukeneye amavuta. Oya urakeneye cyangwa ntayo? Ukeneye amavuta. Abarozi bagufashe igihe kinini, amavuta y'umwuka wera nakuzaho, ntabwo bazongera kukubona mu izina rya Yesu. Hari abantu ndi kubona bagiye gutahana amavuta. Lema seta ya masheta. Uyu mugabo mu by'ukuri ni munini, uyu musore ni muto muto. Kugira ngo acike ibimuhiga bisaba kuba atunze amavuta. Iyi Kigali ntabwo uzayiba mudafite amavuta. Karitsiye utuyemo kuzayibanamo abarozi bizakugora. Ukeneye kuba utunze amavuta y'umwuka wera. Aho ucururiza kugira ngo utere imbere udafite amavuta y'umwuka wera ntibizavamo. Ukeneye kuba wuzuye amavuta. Ngira umuntu muri kwe ngo ibyo ukora byose ukeneye amavuta gusa. Kugira akazu gatundemo ukeneye amavuta. Kugira urugo rwawe rwubakwe ukeneye amavuta y'umwuka wera. Amavuta mvuga saya ya Elayo. Ngira umuntu muri kwe ukeneye gutunga amavuta. Ni bande bakeneye amavuta muri uyu mugoroba? Vuga ngo uyu munsi amavuta ndayatahana. Ugomba gutahana amavuta. Ugomba kuyatahana. Haleluya. Ninde bahora baroga ni wowe? Ninde basohoye mu nzu ni wowe? Ninde ubukode bumereye nabi ni wowe? Ninde usenga agahora mu bibazo ni wowe? Ngira umuntu muri Kongo uyu munsi Yesu aguha amavuta. Ujya kwiyicarira. Uyu munsi Yesu aguha amavuta. Yeremiya 40:4 biravuga ngo nene horera uyu munsi. Ndagira gute? Ndagira gute? Ngukureho iminyururu iri ku maboko. Nushaka ko tujyana i Babuloni uza tugire gute? Hari abantu basenga ariko baboshwe. Ukuzura umwuka ufite bakuboshe. Ugahanura uboshwe, ugacuruza uboshwe, ukambara kositimu uboshwe, ukambara bazu uboshwe. Uyu munsi hari Yesu ugiye kukubohora. Ibyo bakoreye umuryango wawe ni wowe nyenyeri igiye kwaka ukabohora umuryango wawe. Imana ikagukura muri karande. Nudahaguruka ngo usengere famiye yiwanyu muzahora mu buzima bubi.
uyu munsi ukeneye kubohoka, kuko iyo utabohotse ibintu byose ukoze ntibivamo, ugasenga ntibivemo, kubera ko nturabohoka. Abasore bane mwihuta, murebe kuntu Satani aboha abantu. Murimo muritegereza uyu musore, uyu ni umunyamasengesho yavuganye n'Imana. Imana iramubwira ngo muhungu wanjye, arimo arabwira Imana ngo Mana wampaye amafaranga. Imana ikamubwira ngo ngize gute? Ndayaguhaye. Haleluya. Murimo muramureba, araboshwe kandi afite ibimuziritse, akiriye amafaranga. Tambuka ushikira amafaranga, tambuka ushikira amafaranga. Mu by'ukuri Imana yamwemereye amafaranga, arimo no kuyareba, ariko karande ziwabo ntabwo zishobora gutuma ashikira amafaranga, kubera ko aracyazirikiye ku ngoyi idashaka ko yakwinjira mu masezerano ye. Uku ni kwa kundi uvugana n'Imana, karande ziwanyu zikavuga ngo erega wowe ntabwo byatushoboka, ntawe iwanyu wigeze atunga amafaranga. Musore ushaka umugore, nguyu dore ngo Imana iramuguhaye, ngaho tambuka uzumushikira, shiremo akabara kugwane. Umugore ntabwo ari kumureba, none kuki atarongora? Niko wa mukobwa, kuko udashaka ufite uburanga byapfiriye. Wanyu baracyakuziritse, karande ziracyadamanye. Akira umugore Imana yaguha, arimo arateretesha umunwa gusa, ariko gufata icyemezo ngo yubake ntibyava. Wa mukobwa baragutereta, abasore yewe bari na VIP, ariko kugira ngo wubake, karande ziwanyu ntabwo zatuma wubaka. Ngira umuntu muri ko uyu munsi hari imigozi tugiye guca kugira ngo wakire kubohoka. Zigomba gucika mu izina ryande. Arimo arasenga, arimo ararira ngo Mana wampaye telefone akira. Karande ziwanyu ntabwo zatuma utunga smartphone. Dore aho ibyawe byapfiriye, urasenga baraguhanurira, yewe ufite n'ibyanditswe, ariko karande ziwanyu ntabwo byavamo. Werekura akaguru kamwe ngo tambuka uzushikira amafaranga. Ateye intambwe ariko ntibivamo. Uku ni kwa kundi ufata amafaranga ibihumbi 500 miliyoni, ukavuga ngiye gucuruza nk'abandi, ugatera intambwe ukajya no gutangira, ariko karande ziwanyu zikagusubiza inyuma ngo rega ntawe iwanyu wacinze iduka, subira iwanyu. Kajya Nyabugogo ugacuruza nk'abandi, tambuka. Karande ziterega ntabwo waduciye. Gira umuntu muri ko ngo uyu mugoroba urava ku ngoyi y'abapfumu n'abarozi na karande ziwanyu, kugira ngo Imana igutabare, itabara abana bawe, itabara umugabo wawe, akazi kawe bakareku. Tambuka. Arimo arajya kudepoza ngo arebe ko yabona akazi nk'abandi, karande zikamubwira ngo rega ntawe iwanyu wicaye muri biro. Tera intambwe gutambuka. Arimo aradepoza agashaka pasiporo ngo abone visa, karande ziwabo ngo reka ntawe iwanyu wuriye indege. Ngira umuntu muri ko ngo ukeneye gutunga amavuta. Uyu muntu natunze amasezerano, none kubera icyo adahura n'iby'Imana yamwemereye kandi abibona. Ngira umuntu muri ko ngo wowe ntabikuziritse, urebe inyuma yawe. Mumurekure mujye kwicara, tugiye gusenga. Imana itubohore. Ngira umuntu muri ko ngo ntabikuboshe wowe. Uyu munsi imbaraga zikuziritse none ahazigiye kukurekura. Hari abantu bafite amasezerano hano, agenda yaruzuye,
byanditswe urabifite, amasezerano Imana yavuganye nawe, ariko ni wowe uhora mu buzima bubi. Baragutereta bikarangira utazi aho baciye, ugashakisha amafaranga nayo ubonye ntumenye aho anyuze. Hari abantu bari hano batunze umudayimoni wo kuruhira ubusa. Ibintu byose ukoze ugatunga umudayimoni witwa akora aruhira ubusa. Barizo umuntu muri kwe wowe ntawe ufite, ibintu byose ukaruhira ubusa, ugashora amafaranga ngo ucuruze bikarangira uruhiye ubusa. Ukiga amashuri ukaminuza akagupfira ubusa, ugatunga diplome ikagupfira ubusa. Jendala bole saigele faria. Bintu byose ubuzima ubayemo ni ubuzima busuzuguritse kandi ufite amasezerano. Abana bawe bajya ku ishuri nibo baba banyu, uhera ku wa mbere upagasa ngo urebe ko wava muri ubwo buzima, ntibivamo. Abana bawe barize babuze akazi, wabyaye abana bamwe bararongogwa, abiwawe bitwa ngo ni abasirimu bafite n'amashuri, bazi no gutereka amaso, byanze kuvamo kubera igikaranda ziracyabaziritse. Uyu munsi Imana yambwiye ngo mbasengere Imana ibabohore kugira ngo mwinjire muri gakondo y'amasezerano. Uri hano ufite ibihato bikugenda mu maguru, si wose wakuroze turamutera ahaherereye hose. Kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi. Twebwe dusenga dufite amakuru abandi badafite. Twebwe dusenga umurozi azana uburozi ari Tanzania, tukabufatira ku mupaka Rusumo. Iyo turimo turasenga dufata umugore wabuze urubyaro tugateramo nyababyeyi akabyara. Nta kindi kibikora ni imbaraga z'amasengesho. Amasengesho afata umugabo wawe yarananiranye ahora mu bapfumu arara mu ndaya, twasenga Imana igacakira umugabo kamubwira ngo humura. Haleluya. Uyu munsi Imana iguhe gutunga ijwi ryawe. Ngira uwo muntu muri ko ngo ukeneye gutunga ijwi ry'Imana gusa. Ni gute wasenga warangiza ugasubizwa utikebaguye? Icyambere no gusenga ukirana, ukaba inyangamugayo mu maso y'Imana. Kabiri ni ukumenya uwo uriwe ugatandukana n'ikigare. Gatatu ni ukubahisha Yesu ku musozi utuyeho. Mbariza uwo muntu muri ko ngo aho utuye Yesu ujye umwamamaza. Bazi ko ukijijwe se nibura? Bahungu banjye bamotari mu kazi mukora bazi ko mukijijwe? Wapi? Mbariza uwo muntu muri ko ngo ni bangahe wazanye kuri Yesu? Wazanye bangahe mama? Ni bande bese imbuto bagakizwa kubera wowe? Ngiye kubasengera Imana. Bakozi b'Imana muri hano, banyamasengesho muri hano, ndatuye mu izina rya Yesu, Imana ibaha amafaranga kugira ngo mukorere Imana, Satani atabasuzugura uko abyumva. Imana ibahereza amafaranga. Ikindi Imana ibahereza ijwi ryawe. Ngira uwo muntu muri ko ngo ukeneye gutunga ijwi ry'Imana. Bakozi b'Imana, ijwi ry'Imana rikwicaza aho so na nyoko badashobora kukwicaza. Ijwi ry'Imana rikugeza aho iwanyu badashobora kukugeza. Ijwi ry'Imana riguhuza n'abakomeye, riguhuza n'aboroheje,
mutunge ijwi ry'Imana. Nta muntu wakoreye Imana ngo asebe. Ikintu kitwiki ni ugukorera Imana tubivanga. Ugasenga ugasambana, ugasenga ukanywa inzoga, ugasenga ukajya mu bapfumu. Niba ari ikintu kibabaza Imana, ni ugukorera Imana ufite amanyanga. Iyo ukoreye Imana ukiranuka, ibi ndabibabwira abanyagatora, ibi ndabibabwira.